Shisni hadian ba Khasi Students Union KSU kala kentaj ya kecing keno cumba Charming Star Marngar ubala kran nalo kecing syasyo cungu ka office trekam ketika seng jayau mena kalai potrik kula lengkot arjar fly nakaliang kibahiyeng ba Charming Star haka artrek urumpang arjar fly kila sei dekadur ya ka bakan men jungu kala kam bakala shon ya u ha office trekam ketika seng haka janmit cung kalai potrik Kahanmen ke belakar pat ban buri adur namar kacing don ki khubor baga syabar ngem ha kacingi kendo bagi lat patai khubor Shillong Press Club kala ong baga long basumsi ban i bagi tok plen ya kacing ja sya para jungka ha ka tega sngi nalor kata kala ong ba kidan arnut ki ilang bot para jungka sya office ke KSU kata ba bok bot ba kifen kala ongru bala phone yu para jungka do president ke KSU Bernie Hat Circle akasian ban kong kata ka arf fratrik kula lengkot arjar fly Berubah Charming Star la pentep syaka kum kehemen bermakapat kala phone iba lambok Star Well Marngar Presiden ubala ang ba ni kendu baik hakalai potering kalian kajing mas jungai kadur mo ba penblur ya kadur ba keren kalau ba umdei ba ngatiang lani ba ngamkwa ban penpau ya ledi ndre ngasngoteng ya ledi ban ya habang layu iyo para lajong mula syok katu Ngam syuk ba kibriu kindang pension bahaya kadur jonga hapok ki news ba ki new inal mangayok sngu na syane syai ba kidon ki kena ki ba ngam tem syuk sngu gurur bar ba ki ong ba ya itu ikong ro nginang pelai tengah ngam susngan hakayat ke wat kataru ngadang panci harap hina kalian jiki ba sabishari atau ngithok ningin thok kat kum kajing batai jong kitu ki balik lang bat hapo office jong ka KSU kidon langot ki balen para jonga anta arsa arngot pade ki briu ki balik lang bat te ki ong ba la syakon hagar pu praterik yo phone call te mas yo phone call na po KSU u phone yang ong ba ki phone ki kena KSU ki ong banwan syapo office jong KSU ki pawan te ong ngam lam entamo te nganwan no sini kong ta te hang tapan ban pentikna ya kata kajing phone jom ki mo amar la phone da presiden jong ka Bernie Hat Circle hakasin ke baningkong ba phone ya te ula phone no yang amar man tahi ula pentip syanga wong ba ki phone na po office jong ka KSU banwan sya KSU office hapo jaya tingaro ngala ong ya uang yang phone ni ba lambok mo ada no phone number jin ba lambok dia ngala phone ni ba lambok ka poran ru bejien ru tame janmit jok arpu pratering ngala phone ni ba lambok ila keren ngakeli ngong ka don jinja ayu ba masngoki ong ba ki ni hab i para jonga i habanwan spo office KSU ti ong ba lambok ngam patip sya ngan keli bahaya ki kena jmi tamba da kumnong no ngin saya kenduk bet monde uang muntah Tengah roh kecil sosngan ngong i para lacang ngong becini yang apa sosngan namar ba kat presiden ula ong kumta telong kanum dan kanu ka ba sniu ka ba ken nyimpoy perkat ire ba kan di ka ba sniu ro hi nama baro sikatangi midang isyanya indang kersyane kecing triba jeng ke seng halang mo baki perta idri bet na kapor sya kapor mo tengi sosngan te kata kasingipan anda ila let akalai potering mandi kade siningkong ila let ngala phone ni naduk bangarang don kakam nadi ru ndang haki kam ngalen phone ngong kidon cheno wong ngadon syapo office jong KSU pang sa phone tinga ba susngan om don ni namar ba pidot apo office KSU tamo ta asusngan ba ngasam ta sa pang ban ngai army school na para jonga om balik kan phone mo army school untuk ta shumi school ro tok tok tengah ang tip show kan tengah phone nga call bagi ki om mala sya sya ukam ong direct one sini nga ong sungha pen phone ya i balam balik ya sya yang aku ni kala ong ba kalai potrik adin ba kalayop dang jingtep bu para jungka la syasyo kala phone iba lambok Starwell hendrei namar bu mshim ka phone kala phone iba manli ubala ong ban keli namar tep ai ba kala lej woodwood sya office ka seng tengah ngak call ba lang ngadon ki call details ru bangala call hok sya ngakol ba lam kata kasi iklam pick up terdat ka phone call jona ayat artat ala asurong ngakol artat ikan
Te dangam yo ai ba lam iklam pick up nga persangkol sa iwi iba banga itu ide iba manli nga kolita ti ang i ngala itu ya ka problem ngong banga yo sngo ba ki shock tang ni tay mo te i ang ngam tep ai ila ang punta te hadin katapan iong tongan kelima ide iba manli iong pio na iyo number chunga ngong em ngalai kenduk kam pinadu ala cakhat nyu tu makan riu kan nyu te ngadon number chung fi tangom tahi te ngale nyok ran ran stu ngale apo ya po gate office KSU na to kalenti bandung sepo kidon ki kena kidon ki ba deng mas kidon ni ki bom deng mas ru bang ngampen le jingwat namar kala long no hak dak yang ba ngasngu kende ba la syak syok te mo ngala sngu ting kan ong yo kajia ka ka ba sngu si ban syakmat ya bet syakmat kidon ki kena ki bayar deng mas group of full small boys kim dai ki small ro ki long ki bayar lengkot briu mo hatu habar kidon teka khang ga jingkhang mo ro sepo ka khang ga jingkhang ong beli ka khang ga jingkhang mo dan bapli te udan wi kena bayar tu sedien bang tu kadon ko ka batu te ngabut itu kena ngarung te ngarung hang tu apa ki ong mana bahasa ini kong bandung sepo dia ngok mo ki ong banan kami nu dan kami iba alam oi kena coba ong ba idan keling ong ba alam sunu yang idan oi pat kena ong dan tengok anyway whatever mo kwa bani kenduk tangi para lejong ba la batai ba la sya syo ngaki sejong ai kelap song kadon ka first floor kadon ka ground floor first floor kadon ka sitting area mo katu ka sofa jong marjan ni bat katu ka kamera trikam jung i presiden mo jung ka KSU bat ka komputer room hang tu kamera usong atu ko sofa meroi tela po yang tu ngaong beli pia le aku ni mo ngala keli ki beli pia le aku ni yang wan tu klar mo ko wan batai sta wan tu klar te ngaong ayo para la dia teng ngamban siam ngabong ngab keli mo nak ka daw Tegum tu ingin lah ya kerana iwan nak saya member dekat jumlah KSU iba nga syutip kerteng ba di kia khot ye iba te iwan no itai area balai charming kumni kerja ayu pi kumni ma te iwan no inba ide beri jong KSU iwan ti ya le chite ya lam nak shop conference room ban ya keren tingi shong tu iba te iba ro ida ya keren kia don ki office bearer sejong kumakat tu kan dengon bad kita ki arngut ki bawan lang batu para jong hakan ki dan lang tengah kelingong nakadaw iyon bajia iyo ki ong ana nakadaw jong iba abong ita iba abong mo isyong ta te beli pi shop pa dia uni haba de nakadaw ita iba abong mo nakeli sya namarang ni ngawan amdi bangawan bangan ya tok syukur ngawan bangin dawai ka hop bangan keren ni ka jing sisya ka bangalam nak kemak lejong ladaki kena KSU ro ladaki ong ba kin bu shun no yang hang ni ro ngam don jing sngo namar ba ngawan si bet nganom keren tam nganom keren donaro yak kat ka bangakan mau kat ka bangala man ka mau ngan keren hok ya kata dia hang ta nagling ong beli pi ong mo beli pi syoi kini beli pi syoi ni ti ong la de compromise te kumtai ni ro ngam salam syu ngam pe ngau para juma badan naga jingko jingke jing uruk kam dabyang te sabau la dan mo ngakam pat batai ki ba udon surgery ten swa tamang ong udon naga mer ka bom ko bongka te ngam su tenat ban sya syo kum mo te ong ni alam no sya hospital kan ni na to kadon ka medical report ro ka bangila wanra ke menta ngidang habli yakani ka namar ka reason mo kade ka depressed fracture of frontal bone kade ka katong kani ka dia kuntai ngida udang don na ka suman ta ngindang ya chakma ka suman lada kampat ya rap namar bang lada don kam ni haban le surgery ya ka tu ka balong fracture ta tangkatai haba legal ong ba kipulet kelek ban curep pat pe office KSU handai dan tong chokidar pat kipulet kidang token
Kalau ong bala kitok ru udan uba bala keli bat itu para jongka hakatai ka office namar de dukat barem ngaseng. Kila IFIR dai gani. Ho nila IFIR. Dalam negeri police station. Ho. Hatu nak kalian kulit kila kemteng ne mun kini juba no direkti show yung ne para tu. Duk mentang nakalian jengki pulen kila led chapa office jongka KSU. Kila led ban jurim ban pen ya ka jaka te kajing batai jengki kalau ba udan tang u chokida apa ke office undan mana te kila investigate ya tu ke area ka jaka te Riko nak kalian KSU ni bersengi kalau ong ba dagal ba boleh sekretari. Sekretari gue kan news personal kalau ong ba kamdan kata kecil khot yuta ba charming sipo office KSU kam shuladan kan no tgi show edak wala kubur ong ba dan kata kecil ra hata step arhotorik kumbala kam da kata ko affair. Oh. Kapapan lungo kalau ba pelen kinot bantong. Kapapan lungo shisha kata pensat lungo. Kum yang men bangala witness tidak kemat jong la dia apa office jongki. Bat mangala ya keren ro ngada ku beli ketiru ya we ubrio pangakali ngong pidi manu ngade organizing secretary. Hang tu apa office. Shua bangan mi lang barla para. Dia ngam tip syuk ka jingkam jongki sengke su lada kajia kumta lada kikam baong ba ngim itu mo ya u charming te udon sawi tu ba baong ba ria uni ude dukat barim jong kaseng ngaru ngabu jingkeli hang tamo kumno ka KSU ka ong ba ngim tip bat kumno ki khot chapo office pat bat balei ba i president inong yalam barang ba jong kaseng haka jing ya keren phone call bat ngai ong saya kenduk mandi katapi kabapan sa lungo menta hato kan ni kaseng ka tumu ban ong kumno hato yo le se kitiang bayo mo bayo kajak burom ka seng jungki yo ki sudara bjat no rena kaling jungi ngani a chapra ni dawa ya ko Kalau ong baka an kam dai ban tri kam silang kamat layo boret ne ubahe ndre ka KSU kadai ban pedisai lor gani kicingca bat keno ba kim sngap tang mani kran ru ban nakaliang jungkahi kala persyang mani kran berba lambok starwal hendrai kam yo setia ngan ong kumno na kaliang jungi ki bahiang kicingnya don lang ki mama ki mei ki para ke man aku aban ong ba ka an kam dei tang ya ubahe ne tang ya ubari mo ka an ke dei ka jo ya baro na mara ka to ko singi bangale chatai ro ngala ong balei phishin ya ka anya kati kata ka jingkeli jongai ki dengan la ong ro e ki ngala keren syai bang ong asya ni abai kan dikasih ngadum sya ngala wanteng kan ya office ong te kim dapan sengap bahamo ya kata bat kajing pau jong kata ka video jingkam jong di KSU menin ba kadai kajing kentho matarai kala bakla ban ong ba kadai kajing kentho lemda kimi penban syakman ban pensyai ngi kanom don kano ka bahasa dak sniu ya ka sengro matarai kanwan ha kata karukom te mentali ngan ong kumno ka kasih students union ngala ban ong ba kam dei syuk ka kenhon jeng kisamla pule ndrei kala ade ka rock organization nomor hang tu kala apa ro ba kala aja kitiar ho nga ong kumta kadi ru bomman bin ak bele kumta nomor bania keren ro umlong ila persang man communicate bale umlong man communicate kata pi kawai i kamtam nginga ka jing persang jong ban communicate na persang palat i nong yalam barang badu jongka seng kum u kli namar klem ka jing ai jing bit jong u kumno kita ki kena ro lada kim dei na ka dukhot ki dukhot jongka ke asiru kumno hapo office jongka hapo office trikam jongka kila banwan rung ki wei ki ar banwan ya le da koiti hang tu impossible kata kamla ban long ba kibriu ki ban abarkin shurung jubor hapo ka office trikam jongka khasi students union banwan le da koiti namar kilong full mas ki mas ka dor jongki ki bakta akti ngayo i hakapor bangarum ngayo i wa uwe kena if produce ngala ban identify ngam tip ka kateng ngala ban identify if produce ngala on dia tang kita ngam kwa bakan ni kaseng kan ai ke jingdu jing syania yangi
ki parari mo kumbaki perta ni edri te at least ayengi kata kajing shania bangin yo kajing shania bapura na piba bapensyai halor kani kan Halor ke cingca ke setiap arpau terai guru habaladan ketika cingca huri hura kelawan kawai ke bolero force ke badan yu number ML not san s not lai nyau kumba prangot ai bat kipahan pisa bat kadur kumba kat kumbalai thu do ba hob lung do monai bagi te khina kira tiar para jungkaru ulai khun hato ki ong yengi ba ngide ki ba thok ki ong ngide ki high level kamdei kata kajing ke high level mano wat ki pat ba ngi asngo shrum shaning ro ngi ong ba ki high level kum tang tamo wat ka KSU ro kadon bantai ole siang ta ngin te maki pat ba ting ki akran kum ni kum tai kena seng ro beli ki hapan kisa hakata kajing ja ka arpo terik ro ba aku por lai baje men stem full mas kinwan ndre ka ba pau mentah hadin ka pau ka kerteng jung iwe iba hub lungdo kharbani papau bah kata ka jingji ka arpo tering lai bejemen stem kawan kawe ka force bolero force ka badan yo number ML05S 0337 kawan daw taw number umba prang ode ki kena ki awan nang ta ki don kata ka jaka te ki apan kisah mo te nalor kata ro ki kador te kat kum gajing tip jungi naman kidon kitu ki wet ki balet lang bat i para jungi ro nila persang kali hapo police station ro ngala kali ngasngap na ki ro mo nama ka arpo teri ngam don on the spot ngam la ban batai shai kedar mo ngi hap snap ya ki witness ki ba batai ngi gajing ja te kidon ita ki ba hub lungdo kharbani mo ala ta kapo lungdo mau nai sorry ngala kala i ba hub lungdo mau nai tai ba pau kerteng menta bangi yo jimtu baden ba iong ba ilawan na kata ka bolero force kebadan yo tu nomor bangla mention mene ida ka badeng mas bat kim batai kila dawai kata ka pisam kila ong ba ngam tip kacing ya keren jungki yang tu kalong kumno ndai kala po ya uput ba ui na pedeng jungki bula sei urot na po ka sopti jungu utep akan ikut tikum tu kajing batai jung tu nas mangayo so bula sei uron bom para cuma na syutur te kala mi islam yang kandian emerson mi islam onda hakajing persang ban yada ya lade ban defense ya lade ma uru la tak tilang ngin thok le yu ya kata ngim dei ban thok te ulak tak tilang te ngatarai kala bandi na kata kadau bakasa poi kini ki barok mo kumbaga ke siu ka kam handri nadu tu ka ta janmit mo kata kam step lai beje la dari pensyai te kam la syai ya barok mo bagi dei ki kena seng kila dei ban identify la dei bagi dei kena seng ting kata ka por te pi perkhat be bagi no te ki mo ho lada itre ita ibabok mo nga itu dor keman iwana hospital ru akatuka mien ngamtip ya ka kerteng ka bapura jung dari kikot ibabong bat iba given kidon lang hakata kasmi hapo office jong ka KSU bat kidon ru kiwe ki ba tip ya kata ngatarai namar ngalet bet direct ngalet marwai ngarong syako marwai bat akajing shot tendam ngam don pori re bangan yaring video bangan le kumni kumtai bat kamlong ngam das ngulong ngakwa ban sia kren jajai ngam ngulong tenan ban yaring video ban nation dor ban engta tama kawi ke dor ngalason ba isyong ako sofa masin poy mo to ngalason nakaliang para shenrang ba charming star ubalalit shaw yu hunmen mariyo jungtep ulalet cha office ke KSU katay ga live hotrek bat marsin kendo hunmen ulaong ban yelet FIR no nomor omlong shu ban kren na ketengkon wilis tambangan dari para juni Pak Charming kalau kami hak tugas ni ngaruh umar sunyo phone call ni parlok junga iway ibadon lang bang ngapre si janit betul RBJ hadu kisan beje sunsteng pengatip di ITM marsin ya lab ngai iphone ni ngarang dan yen iphone ni amba ih menjung ni masno baca sya ong kum nam ta yang baca sya apa ke office ng KSU dan kami beram dan lain ngalih po office KSU masin po itu mampar labrong lah po office KSU nggak po itu surat nih menjunga marai po mah ta ulah po lang mas iya
lawan buat kali jung aku wong ya nak ya lik nak apa kot ni lik IFR nak ya kena kam long re ngaya lik drong sai pa me kran kam long re ni lik ya ni lik IFR nak tang la phone ni ba lambak ro em la phone ni ba lambak la phone si phone em duk sausen samsen na phone em pik ra adin ipik yang mana nga di parajang iba sarming na keren manga nomor ba ngas ngeba yang bala syok mentah kan ila dan banga hangne ila le japo yu ta yang ba ani ngam dam cing tbi area kata yang abs pangarang dan meeting ma em ni klik nang ya pin nomor ba pdu presiden sekesi em up pangan kol manga ki beli ke le ta wong kata office ru ngab kumna na topat yang up man sakol tang to pin sakol ma ibu na tu na phone si phone em pikra em na phone si phone hadu katno bije hadu menit ha ki spho bije ne katno bije to na phone be em pikra hadu la pois tali e tad bom pik em te upa da message wong ba ngadang don meeting kata message jong nga bo upa em wong ngadang don meeting ha kan rew bije kan rew minit ya kata message nga ila se kata message bo upa wong ngadang don meeting kadang tengah tahi bangalap mah tu Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela